Rũrĩrĩ rwa Kabi rũkoragwo rũĩkaine na ũrĩithia wa mahiũ arĩ mũnyiginyigi wa ũtonga wao, no rĩu maũndũ marathiĩ magarũrũkĩte. Mambo ya ng'ombe imeisha. Saa hii kitu nabaki ni kulima. Sasa saa hii mimi najua nikiweka watermelon hii watoto wangu taenda shule. Kaunti ya Kajiado ĩrĩa ikarie nginya kuma rũrĩrĩ-inĩ rũrũ ĩkoretwo ĩgĩthingitha nĩ wagi wa maĩ na gũcũngĩrĩria gĩkabũ kĩa irio kaunti-inĩ ĩno gũtingiara. Walikuwa wamepoteza hope. Hiyo wakati kiangazi ilikuwa imewapiga na ilikuwa kiangazi mrefu sana na walikuwa wamepoteza mifugo yao sana. Waendelee kufanya haswa wa Maasai wabadilike, waachane na ng'ombe kwa sababu ng'ombe inakufa na uwezi ukapata tena, na kilimo haina mwisho, bora ufanye tu kazi yako vizuri. Atumia monanĩro wa Ruda mwena Wildermat Kajiado ya gatagatĩ magicokanĩra gĩkundi na kwambĩrĩria ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte arĩ njĩra ya kwĩmbĩmbia gĩkabũ kĩa irio na kũhũnia aikari a kaunti ĩno. Tukapanda kitunguu tukavuna, tukarudi tukaona ni vizuri tuweze kupanda tena watermelon, tukapanda watermelon na ndio hii sasa imekomaa. Uthaka na ũrũrũ wa mũgũnda ũyũ wa ĩka igĩrĩ ũronania maciaro ma kĩyo kĩa atumia ya ũrĩmi-inĩ wa watermelon. Maana tulikuwa na kirangazi, ng'ombe zikaisha na mbuzi zikaisha, na tulikuwa na watoto wa shule. Sasa tunaweza somesha watoto wetu kupitia kwa hii kikundi cha Ali. Marauga nĩ monete umithio wa ũrĩmi wao kũrĩ mũingĩ, rĩu makĩũria rĩthi kũũhĩmbĩria tondũ ũramahunia ũkamanyotora na ũkanyotora mĩhuko yao, makiuga ũyũ rĩu nĩguo ũratigia. Saa hii kitchen garden hata ukienda kwangu huwezi kosa mboga, na tukua najua mpaka tuende sokoni. Naomba wamama wadogo waweze kuendelesha kilimo kama hiki, maana ni cha maana. Wametukuta yani hatuna mwelekeo, lakini saa hizi hivi tunaweza ongea, ndio hawa sisi tunaingia sokoni, tuko na watermelon na tunafurahia sana sana. So sisi tumekuwa tukiendelea kuwapatia training, lakini mambo ya input sasa wamejisimamia wenyewe, na hivyo kama kwetu sisi tunaona wana already ni sustainability, kumaanisha hata tukienda kesho hata sasa wakiuza hiyo watermelon wakatapata pesa ya kupanda ule mmea mwingine, na wataendelea hivyo na hivyo na hivyo. Kimera kĩrĩa kĩrĩga kĩa riũa nĩ kĩahutirie kaunti ĩno na njĩra nene, kũrĩa arĩithia aingĩ matigirwo mekonotete thutha wa mahiũ mao gũkua nĩ ng'aragu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani wa Mugai.